Enya Sompa 93.1 FM so na masugu amutie na nanom yamamu nyina che okata munkum na chi wa boye nkwa ho ba odi a che yen anopai ensema madama yaboabo anu e de so mo eni nyina ehwe asantimantemu ago prama babanyara se de be ne asantimantemu ani pipi emperifo wo beto aba no afa na enumu na test company for chese album ampanim for aye no wo mo agitumu a enyeye ye ba kwa poye mantemu ekuo bi edwa bi e wono makwa akokum ni pamienu a akwaya rewo sem papa na ye di mu amani bobi ebebe ya dembe konfifi mantemu na ya tete se ode woni kira asefuso abonten so a sa H3N2 virus no yesi ebiepie honum amapom de mpanim for e kasa de afan ye busa se wudidi a wono musio ana wo ye temperance kase boy obeti abusia weni afufro pin ya kekese ne ne se kase ababi a wo bia na no pay ye pa ne ye dia ba besom ye ne a ye som no pay na ya obo amali bia bogamene ohinini ama crunches of mami premier ni kase bono emu cheche mu ankasa eni nyina da area sentimental crotain mo one man go prama kase baba nyara sanse ne de die wo yo be sia ma nsensi ne wudo ya baba chama wuntumi be kwaso ya chairman ana se chama koka e ba be tuni de frakonya no eso esi ahene ne etu ahene fo nyina da ye kradoa one be ne pepepe se de enra kwaso oburu isia ye ka sei chairman IB Ibrahim Baba Bukari wono na sabre ya to aba eyi no watu chema toma asia awede no na akoso ya somwa Elizabeth mekachire wono no wode nani adi akira atoto ne nyina da kama anopai mene be choche nkomo hello akoso ya hello akoso ya Sompa 93.1 ya boy ya umadi say ye benya akoso ya somwa Elizabeth na mene no achoche nkomo Cardi B so dera wo wa homa ne so na ya ne ntwe nkomo hello akoso ya hello abusia for ya boy ya homodin say ye benya akoso ya somwa na ya ne no edi enkomo edi afa eni ekoso no enho say na eniema etie na yenya akoso ya ana yenya no Sompa 93.1 yenya no ebusia for said ye nyina yenim no eni pipi amanyoko woto aba na wa ye wura no mo a wo bedi amanyoko no animu akopre tumi 2024 na enre bi kokọ so mea na ni okopie mu buna pie ye enre ho ye se deja David Yabuache chechefo wasan huri aso na konwam na wo mu ma organizer ya mami Sofia free wono de akosia kufo nso aturi se hon edna free na konya so a akwa bibia wa busuafo ye nya akosia somua ye be konsa foforo so ye nya na obetwa mfoni no akire ye wai na ye guso a ye boaboa ye ho no pike bon homodin so obenya akosia somua na ye ne na twetwe nkomo na nya sa menya malakase e wo sa story no ho Awza for Safenu abeka ehwa ye ka mo se Sompa 93.1 FM ya no pano nsia kase ena nsan ba bia wo bia na yeguso a ye de mamwo no we MPP amanyuku na bato a baso na ye de ani ku twewisi ehuneti asantemo edi echire ye shamo bose ye bekoso bia wo baba yara agoprama so MPP amanyuku no wo mo abato yi fritire kokatire panie kra ne befrato a ye de munsam bebremo Awza for ye nto so na ye famo enko eye MPP amanyuku no mo abiu na wonuma bato no a baso no ena odwani kire wo mo eku baako a ye friend say tertiary student confederacy a ye kan say tescon wo mo kire say empenifo album ma ye no wo mo agitumu a enyeye album empenifo aye de ama wo mo say wo mo emfa nkoto aba no wo mo de ekokoto aba no a enyeye ene say wo mo so wo mo lesia wo mo de bra wo mu no wo mo ekeka ne emasi ani ehweye no na edibia akwa kopiepie mu a wo mo enye test confo enu ntino na chese ni bra ba pa na ohwe MPP amanyoko ne nhihie mu so a so mo ekwa akoto abasa no a empempi no no eya na eye omo makwan ma sa test confo yi ekokotu bi enkanka
ene woni a eya ne mpempinu ano wo mo ekwa akoto aba na yeyi no se ebia wobeye eye youth organizer obebobo mabuna no ede amamanyuko ya na test konfoi eto abane bi na oba asantema ntemase ya eno no eye ku a ewo yesuapon ahoduo mu ye teacher training colleges nursing training college MPP mranche maba waku a ewo mu ene ya na empempi no ano wo mo ekeka niamase ni emo mo kwan emo mo koto abane bi na enumuo ena empenifo womo ekeka niamase ni no womo echese list no empenifo di ama wo mo so womo ena ebegina test confirm no anema to abane bi no womo etiase a enyeyi enam soma openi seteje a woye eye Tescom president of Valley View University wone Sompa FM nsɛmtwɛfo edi nkomo ema enei wo kyerɛsɛ nyame anim nie eniema nkoye eniema nkoye set ejei openi eye set ejei Tescom penimpa awo eye Valley View University aha wone Sompa FM nsɛmtwɛfo edi nkomo abon ayede koto abana pia na me as Tescom Mugabe yayi ma fima ko fa obi a nye Tescom ni e wo mi school ma Valley View University e di na be shi adere die o ko di na o ti ayi wono sini school wono president a wote wono yayi na fim akofa obi a wonye school ni abeshe so ma to aba o ko mi nua a wote ho ya yakofa obi a wono we Tescom president si a wote so yakofa obi a wonim no e de nasara wono kwa wote se party no meeting se e nyina nasara ma bi da na sansam we nyina ne abo no tofa awia ya pese ye kan ye ko hwa ade bi wa niam aba list ni ma ya pese de tumani okọ Kesden University yenim se Kesden school no our contancy Tescom president ye de na be hye ho eye Latif Awua not onye student Awua Latif onye Tescom president 1 2 we assemblyman yanko Gimpa Kumase omakofa obi afre no Sapon Judith a replace Derek Ajayabua a woye friend say Dennis Kaka wonu ankasa ne body ni nua a ne ne chi na ne maame ne papa ba wo ba hunu say Kumasi Technical University an kan ne afre no K-Poly mi amadan for ba na Tescom president ho ye friend Lisa yakofa obi a wawie school won na NASPA wukom e wo aspa ye friend no Anita Morgan a se sie wo sape tumi foforo e wo be NASPA no national service wono ne edina be sina na emu ho enya de papa yanko mi ankasa mi school e Valley View and na meti ana me ya mesre bibisa say who is Lydia Osei Monfa Tescom list cause as me am your president Tescom ni bi o Valley View say sandwich say distance minimum bia Lydia Osei wonye Tescom member wonye executive member and she had media be say Miko Fiaje Tescom Mugabe bidimu ese ono nkoto aba obi nkase kuduo anyo na esia obegine jo ne tentene say eduru say to aba Tescom for na munyaye but you do say a koto about dia munya ye Tescom president assemble make so se free na konkosi wotena a de beto aba some pedifont man se sa niam wa ye anya obi a diwo am obi o deserve so to aba am sa list we mu a one Tescom president obi en ho be organize school Asante region bio meet you two Abusanti wey aye Tescom president of Valley View University ora set J and on some perform in some din komo ni nyina album mpanimfo aye e de to abakumase aye mpanimfo de ama mpipi amanyuku no e no mo chese Tescom de ne de atwe kai wo mo agitu mu enye ya to so na ababeto dwa wo kire mu se enipa kwan aye faso aye didie wo didi a wonu musuo ana wo didi wi ana wanu musuo obi wo didi ano onu musuo ka ho obi so wo didi wi ana onu musuo no na de ye kan se aduane bi te se to banku ani fufo ne ampesie na bi no didi a wanu musuo san se to se wan hwe yepe na akohinu enam so masompa ye ne Dr. Penny wo Etimetim Health Center atwetwe nkomo ebusa ne se every pen ena oni pa didi a esese wanu musuo depending aduane kora wudi aduane bi ti se gari ni beans ogo ne se aduane no ntimi nka se wo 30 minutes ansa no wanu musuo but wudi aduane bi e light ti se rice kuku ni we no media e ka 30 minutes ansa na wodi wanu musuo adokote e ka 30 minutes ni se emma digestion no e contem and as aduane bi so wudi so na wo musuo a
a boama enzymes no breaking it down them. A journey to say by year months, 1 year. Mudi journey to say tall, no same yanibisano. Unus you guswa, a boil digestion, and ma you break it down and them. But Adriania, Udia, and yet the digestion is cocoa money, green money. Kawanya 30 minutes time and sana one monsieur. Tijis awareness are a bubble. And Nancy Quencher, one doctor require a steady or you 30 minutes time, you bring a crack on hot water. This so she, so I warm kakra. And also bois a my own miniature kakra. Way a doctor, or General Ma this year, what etimatim health center and watch them say cocoa dear, and on the ensure that. 2 years sanko Bobby Swafu. Nemom, Niakeka can one day. Eh, not try your bed at the town, monsieur. Wow, no, Ubertize, Javid, where she went. I was a friend, Charles, name from Uncle, a year, Dr. Frank and Kobia, Eldo Nature Confonocha Banya Sabia, Wama Ate, a year credit union B. Cooperative Credit Union and a woman atie na chesika krabian kuman noa eya na mpempi hu omo ebia edwa hoduomum ene eya ye montene so ne ye mpotemoni adeade bonso mabie ne fefefe ho no sa na odo ani che ba ko bi o mabie e o konfono cha ban ya sabia Dr. Frank Ankobia ene ye pani kwanchefo awoda no se eye board chairman na enei wo to Ghana fofo se mpempi no ano se sa bangin kuman no se Ghana for the whole bow no more. Womo ene to wasem wase so ye dwedini emfa ho se woso se usa se bodwabodwa fe kra na wo sha abrabase ena wo pedwetire di ahyase a sa bangi nkumankuma no ena mpempi na do ho fam wo mu a womo ebo pa epejawa emo wani so adi hunu bi esi wani so no etimi ebemu ode sa nsami tudwawa bra na sa konfo no chi aban ya sabia Cooperative Credit Union womo ti yemfie duonu 20 years ni ena na womo ehyefa ewo sa dwumedi na sia what is answer me tudwa mfie duonu ni first no the founders ni hu ye ne say na adwumayefo konfo no che adwumayefo ya hutumi kire yen ebi wo ha o se okọ management ho ene kwaje bosia ebi wo ha obenya bibi wa wonya bi nti ehun se ne enka ye hu mom na ya mu aboa ye nti the whole credit union ya de boa ye Osha, ye make sure say, ye nuoma bia dana kwem. Afei, so obi na pese si dan ne dan, obi na pese diska kotua ni ma fees. Oye say ya keka enwo abo. Nti obi a kakra ne de aboa we, ne de support we. Eni ne mo be hu ya enya 20 years. 20 years is so ya da komfa no chiase. Say, waje atena wama ye kwan ema yetumi atena haya 20 years first na omodan ketua bi e wo ho aye ship yetumi aboabo sika kakra no amohu dan kama esiwe ni nyina ye mwa ye de boabo ye ho ani yetumi aye santi ne ye say o sade a as corporate social responsibility o se ye bibi makomfo anochi no no so hu se ji a oje ye ntina hamfie duonu ni elso abanfaso enti e kokoye total unit e could be a unit so frokra e de ma wo mo a o de behwe ayarefuo bi ni nyina ababoa with the quality of care aye nyina ye hia unit never serve nkwada mpedinfo ani ade a surgeryfo ayomo type of operation ni ti e babo bia I was for where Dr. Frank Ankobia ni etene kano konfonocha ban ya sabia Cooperative Credit Union wane ebo chamaya wadano ya kwa poya mantam wara usama e free tamfoi eba ni se akonfaremfo wanu makoto ahye adwumako bia wo mudi gold hudwa na wo mu kirem se ara usam yi esiye etiwa East Municipality ara usam kra ya wo mu nka bi hwemu yesra mu fanche Facebook mu fanche mu amu wono se de moja pa
ekuo no yade ya yareho na wom se akromfo ade atuo ene bowura adwumaku a wom di gold hu dwai security man wo wa ye frɛ no ampem wom abonitu aku no eno akire be ma ba ko ka ho wom se sa niema na wom di dwane no eno no so wom bonitu ekum no Ghana sika frɛ wo pepe ba ko eno wom di dwane ye apresifo abepi wom adwumayefo ne se wom mamadi so be nhwemu na nipa kra nam ne nsa so e ma sa urukade yakoso no ye ne begina emra no anim me ko ahoma ne so. Hello. Yeah, hello. Hello. Yeah, hello. Mira Machi. Yeah, no, mommy. Me pacho mon kafra. Na ara usema esi tamfui ubetimi acheche mu achire kakra. But no me correction you. Achim asamai tamfui. Yo, achim asamai tamfui. But why? Yo, yankwe. Yeah, there no me no boy, yeah, no, so no me. If you was you, then just be quiet. Yeah, take the tap, the 20, the trouble band of my mountain, so it's a create with so you do quite a one. I want to spend with you. It's a creature. Abeni, esi ewiakete. Maybe I can't know me, you know me. Yo. No me, you know. Now, one when you are conference, we want to once was a fugu. Almost a fugu. Or my blocking main wood, and I can't once you will fire her. So my blocking main wood, no. Almost 2 warnings to go east, no matter to go west. To drive a war ben and if I won't be cool. Now, what do I say? Me pacha wa kronfono. One, my back on one chain won't be funny stone. Was it a 9 at the phone on a stone in him? No means away up from 4. A 9 at the funny stone in him. And I mean, sounds to free the other side. The big room. Another spec and no more one of my boss find the intimate. Up here be all quiet hole. Say, back on account of what they were better now if you can open but top or I bet now why we need to say a con for our boss fight. Na me pacho Mr. Benny said the idea ne kokwaye ye no wo wura na ye kum no yenya ne tie so security man ba ko wo kum no so ye hwan or no see excavator drivers ni boy or what's a company name oh edia niema we sika na ye so ma fa 1 million Ghana cedi no a edia ba biem no ma fa kan ho o betimi afi good o me good hu John no di no nje nyi sika nti go ni good nti no buy nti no an won befa na company no ya hwan dia eniema no company ni Mr. Yosen enye nipa ba ko ye group nipa hu me do ma kan sika bo me di djuma no na enre ba sanu police for no ba ho a police for by for by on by by that time in na nye djuma on bi si won achi on by na Mr. Benie when did you kan asama tamfo ho bibi sa si awiakete sa there be we kan we ntina sasuni ba omo ba mo ne wo kwan ne ho saa nti no ne yakuni ona tinnu ma warning shot ana akonfo no timi ena se ho na so we ni second time mo ya sa ba mo so ba ko mo ba ho ma che be 1 pm nti cleaner ho ko prepare ho no ena won ko to she cleaner ne so this is the second time on my baho. Chrono eba sano edi ehu bi akamo. Ehu di waka epa enu akuya idi ebe no nwochu no bia won dem. Na eja eyi ampem no a yekum no ofritamfo ye ho. Daddy. Ofritamfo. Atamfo ha no oye no hoju pa. We want to come, very calm and gentleman. Oh, to wood dear. I have some time for boys, no more stand their help. Ya na ire ne men nyina wo kro no mu. Oh, dai na yire wa ha. Na yire wa ha. Yo, ene Oma Beni Mejao na
asɛm yi afɛ na ɛbobɔ bɛnti efiri dwada no mu koro no yɛbɛba abɛhwɛ sɛ bi a sɛn na akɔ akɔsie wai monka fra paa yaw ewia kete o 2 o'clock ayi def Facebook ya nipa mogya ne guo saa no mogya na egu hɔ no mo saa no na me nwanwa ne sɛ the main Kumasi Accra Road. Yes, one more year back into my block back. Your friend as a my time for it. Kumasi Accra Road, yeah, so Ufre no so Ufre Accra, but Ufre no so now queen them. And your crest, Ufre no so now queen them, and as Ufre Kumasi Nequa, Ufre Honomoa. Na oko ne Linda door ne me hu baby a shop yi we e wo kwan ho pa me hu no me kura me duro na bi wa me tika mam tumi ka se kuro kitwa se na o mu di godu ntwa wo e kwan ho saa no nti me nwanwa se well na se de ya we se ya nipa e me ani da ho onso so obi betena wa fiti anopa e beto apu nyina se na o kan wo mo tu ya no na no o ma ayi oni communicate so na o che say we nye first time no na so and na wo ton wa de no obi betena ma me mentena kakra afa ne anya akose so mu a hello akose ya ma me meju so good ka chire na adai juma na etu so oh jasa na akose ya se na ne me akoso yo na uba be pie baba yara sports stadium ma sabre de anopay and central for any that anywhere near Saka accreditation. Enti asesa ye niema na omo free other station ne so ba. But you be do baba yara gate na no a. Esa 24 cars say e bono so pepe car na abato na starting ti. Delegate na start here omo ewe mu mako ubedu ba di na bia bo chenku na so mu didi di nkomo no mo sire no ni ade. Na te say enkabom na almost hye no omasaki a omoya hu adwuma ube he park ne so a senya nra me di tu dwa no omatwa eye park na ye boso ball no ye mo boso ball no matwa hu nyina hia anopay tent na no omobogo na nra nwumre hye nkonya ni nyina omabobo ni nyina awie omahye nkonya ne so nyina awie na eye ba bi a amanfo etu mirika na omabobo tent no wo ho no so omode eye carpet ya be ya no ho green grass ni bi no would be aseni nyina so ache so mo pese be wi atire mo na ye say be to baba ya sports stadium no say ye be omo be ye renovate wo park no so it is sabre dia no pay here juma no kwa na ekoso na Sompa TV ne Sompa FM so ya hye ye niema ni nyina kama enti enche bia no ebecha agu ewo TV ne so ene radio no so amamafo ebeti assurance dugo na nka empanifo a omu free enkran eba no so mo beti binom enka ena delegate na efu ahene ne eti ahene no so mo beti wo mo nka enti sa radio baba yara sports stadium aha ayejin a amamfo esresre o ebi so abugo nteku chenku oma omu ni accreditation se eni kwa so mu rem so omu gina mia ewo sports stadium animu ho ni say no na omudidi nkomo ti sabre dia baba yara sports stadium bibia edida na kwem akwaso ya yey na bambo no so te say bambo no kenya mi tu dwa no initially time omo ye say omo beto aba no regional coordinating council no na bambo no na omo ye oha eye 100 security eye policemen no me ade no no mu nyina ye 100 na sabe ya aba bedru baba ya sports stadium na ho de ye kakra na ho no so obi timi fa ba bi ba bewura mu bedi nsamone ne de babo no abro 109 initially 24 every 2 dwa no akwa ye 150 security personnel na chese wuni no Oba bedi agro ho no ma the chairman of the committee Ashanti regional minister honorable Simon Osemensa editu dwa no muba na obedi obeye niema enfa akwema na se apolisifoɔ mo center ade tuntuntuntu wo mo so mu dia na che se daya no be han ama no ma pentonton ade agu nche na ye to aba ni wie na omo ba be he ade a wo ye no sani esiti a eno na be tije se ebe ja mo akofi ana se wo kokota o ana se nti sabre de ba bo emu ayi se kente ube fa gate ha mi se no mu gina ha
obefa ha isi so aba be dru ha me say ya omo sisi omo niama no ti so omo wo any bia no ma free police fo no ya ka kire o say ha me say ye be hia say police ni be gina ha me say pedifo no so ewa ha committee members no mehu dodo na ewa ha me say ya omo di omo djuma ewa stadium ha me say na chesa kwasua said you omo kan 7 ne benya baso 7 ne de the way as that be omo say atoto ne man de 7 ne betimi na wama ye to omo so aba no wahu say bi no aba say wuntumi koka na say de anu a woni me kun ye yadum ba awia edum ba awua America visa edum ba awua ne medical ye hu no but all na me nya hu obi abata edum ba awua de that way me no ka say Temaja America visa o ba be che ntem o ba be che say be ya scholarship no be che ne ntem it wa dru hunted because me dru gate na no ana me ba be wura mu no na edum ba awua ne observers ni agents for no mu gina gate na no a no mu pese o mu wura mu say edum ba awua de na ne twa no so wo stadium ha me say akwaso ya ne me nche bia me ba ho why yo ye be hia me nua mate akwaso ya somoa Elizabeth Kadibi me ka kire ne yete ne nka no na wose edum ba wi aba wono no wose enipa 1000 ne kire ba mo bia America visa ti delegate ene mo nyere mo ho na mo kwaje mo visa kwa ibrentu aye nwura mu edum ba wi aso be nwura mu sanu na kafra miyam krashe me awurade yɛn twa so ne yɛmfa mo nkɔ wie wɔ mfimfini mantamu na entity ya abato Sompa FM nsɛm 24 pence badu kata remra ntapono so kyerɛ sɛ yade huhu bi no aba no a yɛse yɛfrɛ ne H3N2 virus no a ebinya wa na chicken pox wa akɛse bi aba begugu ho ne ade no yɛse bi apiem ɛwɔ mfimfini mantamu kra frɛ ne sɛ asemfosu ɛnam so ma Dr. Penimpa yɛ wɔ asemfosu no ne mpɔtamu Dr. Benjamin Amoa kyerɛ sɛ nokre yade ne bi apie ho no mo ebesre sɛ enye hu na bia yam hyehyɛ aba beto amanfo so ɛwɔ ɛyɛ asemfosu ne mpɔtamu apomdu adwumayefo abamu a ɛne wɔso mo yɛ bia no wɔn mo ɛyɛ wɔbɛsrɛ sɛ amanfo ɛnkɔmakɔma ntom yam na hyehyɛ bia doctor fo aka bia no wɔn ho ɛso mo bedi so kamakama pa yare foforɔ abaayɛ monkeypox wohwɛ monkeypox ɛyɛ yare bi a ɛno nso so no ne tibia ne sɛdeɛ ɛyɛ a ɛba no ɛyɛ akɔyɛ similar to what COVID-19 te sɛ yɛbɔ yɛ ho ban akyia COVID-19 a saa mmɔden bɔ a woyi vaccine no ɛsi nkyɛn a no safety protocols na yɛnim no ɛno a ne bɛtumi de ayɛ abɔ yɛ ho ban atia ɛyɛ monkeypox no na adeɛ a abɛka monkeypox no deɛ ɛno nso yɛbɛtwe adwene afi so sɛ ɛte Ebola a ɛno nso so tumi ɛfa saa kwan no so bi sɛ obi bɛnya bi a ebia na aboa bi oyɛ infected with the monkeypox ni hu moja na ni hu nsuo bi anya kwan aba bɛfra wo so wo moja na sɛ wo nsuo ka sɛ bi a honam ani baabi ati na ɛyɛ virus na the monkeypox ba na anya kwan ayɛ den afa saa aboa no bi wɔ ne hu na wo kwakwawe one year now Korea influenza-like illness body here is under control. There's no cause for alarm. Say you be panic and say we share up with the answer you have. We are in a way everything is under control. But say a bit to me a control situation now. You the effort of the citizen to move forward. You almost more than more. And it's on the yashi. What I say you said that I say upia we show feel. Go nipa na winning is our coach and I don't know who winning you be the cry. I'll bet me the ideas and I will. So a person from Mamuya, which would be a Santi and some wear the face man. You don't know when you can get to I was out for to wear your penny power help him didn't and some so are sinful Sue or Benjamin Amoa and I yetting cano. Yeah, message kakraba. Okay. Akosia so much so dela mi kachire wono so e wo Facebook live and so. Mami jama was Ghana. Na Frederick Mystica was a sciatica warrior. Warrior in 21st clinic na wose Sompa news de dem ba ko peye clear ewo ehwa ene obutu Dr. Babazamu master planner junior Kentampo wose congratulations enkoma won me wini obrun istingina na chairman Thomas Eduapia Chematoma wose better luck next time na chese Chematoma nyare why kremuda kana wose abasa na we so every eye escape watch was sharing from London and on Usu Obutu na Ablikuma Central na nekwa Mwabuatin Ablikuma Central was Dr. Baumia or Basa Kakai na
Ore kwan se ne chema akwadwobu aten ageman obedi nkonim ewo epoye emantam no so emu Asante Bright was it today be today ene echesenya asem ketwa na ye ne aye nua be ma eye ya we ye wopon na na pon bom penase wo so da yase pa enu na woda no se ehwe no menani je enu nti woda yase wopon ye nso ye da ase pa na we Sompa fan club no de eye se wo na wote se wo na wote zanze wo bo adwuma pa e wo Facebook no so eso ya wo de ebo Sompa na kire se aha ne ye di besie ana ase se yanko ye kwa hin ye ko stadium na t-shirt we oh wo ha je papa one na wo and ada no anya nhye se na ohun se na ye ye fro kaya no aheni mu be he ne kai mu kai mu na be he wi awura dwaye na ko he asade we fo aye do no enye se obebie so abusuan de wasi asante ye bo abenedete oye kwa hwe ni nti wo kwa sore na so ya kenkan wo hene ni ama crunches of mami premier ni mene nana ya obo amali bia bog pike so apo adwuma pa and I go Freddy wono so hye emfidi dem Rocky wono de ya na wakwan ni mu wakonkomu akrokro bi na wakwan ni sa na de nwum ni gumu ma wanu am ofi otumi se hip hop a na wo bonam se sa Rocky we ja wa de beba abusuan ya sorry why eni ni nyina da ko baba yara Sompa 93.1